imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa kabiri Moses Turahirwa yemeye ko yanyweye ikiyobyabwenge cy'urumogi ariko ahakana ingano y'urwo igihe afata nk'uyu munyamideli kandi ufite inzu izwi ya Motions hashize ibyumweru bigera kuri 2 afunzwe akekwaho rero gukoresha ibiyobyabwenge. Turahirwa n'umwe mu banyamideli bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imyenda akora yambawe rero ndetse inambarwa na benshi mu Rwanda, harimo rero na bamwe mu bategetsi bakomeye bo ku rwego rwo hejuru. Mu rukiko kandi kuri uyu wa kabiri uyu mugabo rero Turahirwa Moses yavuze ko rero ibyo aregwa bifite aho bihuriye n'ibyo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi gushize, nkuko tugiye kubirambura muri aya makuru ku buryo ubu urambuye. Umushinjacyaha kandi yavuze ko Turahirwa rero aregwa gutunda, kubika ndetse no kunywa ikiyobyabwenge cy'urumogi. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko yafatanywe udupfunyika tugera kuri 13 tw'urumogi yavanye mu gihugu cya Kenya. Ahabwa umwanya rero kugira ngo yiregure, Turahirwa yabanje kunanirwa kuvuga, ahubwo rero asuka amarira mu gihe kigera ku minota 4, ariko nyuma rero yakanya abasha gutangira kwiregura mu ijwi ritoya cyane. Ubwo yireguraga rero Moses Turahirwa warunganiwe n'umunyamategeko wo mu mahanga yahakanye icyaha cyo gutunda urumogi, avuga ko rero yavanye muri Kenya amagarama agera kuri 5 yatwe. Ikindi kandi bakaza kumufatana amagarama agera kuri 2, kandi ko nazo rero ngo yazitanze ku bushake. Avuga ko rero gutunda urumogi byaba byumvikanisha ko rero ari ingano nini cyane rero yaba yarigamije n'izindi nyungu zitari ukurunywa gusa. Yemeye ko kandi yanywaga urumogi ngo rumufasha guhangana n'ikibazo cy'agahinda gakabije, kandi ko yari yaratangiye gufashwa n'abaganga ngo abashe kureka burundu ibiyobyabwenge. Turahirwa kandi yavuze ko yari yaraguze itike y'indege yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubonana n'inzobere ifasha abantu kureka ibiyobyabwenge. Yasabye kandi gufungurwa ngo kuko rero afite uburwayi bw'agahinda gakabije, agakurikiranwa ari hanze kugira ngo abone uko yivuza. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko atari ubwa mbere akoze icyaha nk'iki ngiki, kandi ko yari yarakatiwe imyaka igera kuri 3 y'igifungo, kandi rero ubu ngubu yari ari mu bujurire, none akaba yongeye gukora icyaha akiri mu bujurire bw'igihano cya mbere. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko ngo yafashwe kubera iperereza ryamukekagaho rero gukoresha ibiyobyabwenge. Turahirwa we yavuze ko nta perereza ryakozwe, ko rero yafashe cyangwa se ngo yafashwe kubera ibintu yanditse ku mbuga nkoranyambaga, ariko ko rero yabisabiye imbabazi umukuru w'igihugu, kandi ko n'ubu ngubu agitakamba asaba izo mbabazi nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Ubushinjacyaha bwavuze ko rero ibingibi atangaje ndetse n'ibyo avuze ntaho bihuriye n'ikirego uyu mugabo yarezwa. Ikindi kandi kubireba ibirego biregwa Turahirwa Moses, ingingo ya 263 y'igitabo cy'amategeko y'u Rwanda ivuga ko umuntu uhamwe cyangwa se umuntu hamwe no kunywa rero ibiyobyabwenge ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo rero y'inyungu rusange. Iyo ngingo kandi ivuga ko umuntu wese utunda ubika ibiyobyabwenge bihambaye iyo bihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa igifungo cya burundu ndetse n'izazabu ya miliyoni zigera kuri 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Iteka kandi rya Minisitiri w'Ubuzima ryo muri 2019 rishyira urumogi hamwe na kokayine, heroine na mugo mu rwego rw'ibiyobyabwenge bihambaye. Gusa rero icyo biyobyabwenge cy'urumogi ni kimwe mu byiganje bifatanywa cyangwa se bifatanwa kandi bigahanirwa abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muri 2023 Turahirwa yemeye mu rukiko ko gukoresha rero urumogi ariko ahakana ibindi byaha yaregwaga. Yaje gukatirwa igifungo cy'imyaka igera kuri 3, nyuma arekurwa rero by'agateganyo kandi arajurira. Urubanza rero rukaba rwari rutararangira nk'uko aya makuru akomeza kugenda abiga arukaho. Mu rukiko rero akaba yamaze kuvuga ko rero ibyo akurikiranyweho rero bifite aho bihuriye n'amagambo yaraherutse gutangaza ku mbuga nkoranyambaga, ndetse agaragaza ko rero nta perereza na rimwe ryigeze rikorwa. Ikindi kandi avuga ko rero ibyo yanditse abisabira imbabazi umukuru w'igihugu, kandi ko rero na n'ubu ngubu agikomeje gutakamba asaba izo mbabazi nk'uko yakomeje kugenda abivugwa. Ingingo rero yagarutsweho mu rukiko kuri uyu wa kabiri cyane cyane naho ubushinjacyaha bwavuze ko rero uretse kuba Turahirwa Moses akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ari no gukorwaho iperereza ku bijyanye no kurucuruza. Ikindi kandi uyu musore wamenyekanye rero ubwo yashingaga inzu y'imideli ya Motions yitabaga urukiko aje kuburanishwa ku cyaha rero cyo gukoresha ibiyobyabwenge akurikiranyweho. Moses rero yabwiye urukiko ko yemera icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse kubwo yafatwaga rero yemeye gutanga
ku bushake urumogi rutagera ku magana magera kuri 2. Ubushinjacyaha bwo rero bwavuze ko yafatanywe udupfunyika 13 tw'urumogi. Ubushinjacyaha kandi bwamusabiye gufungwa by'agateganyo kuko rero mu byaha bumukurikiranyweho harimo n'icyo gucuruza urumogi. Iki gikorwaho iperereza Turahirwa Moses yahawe ijambo ngo yisobanure ku bivugwa rero n'ubushinjacyaha, maze biramunanira kuvuga aza guhita asuka amarira umucamanza amusaba gutuza akisobanura ku byo aregwa ku bijyanye kandi no gutunda ibiyobyabwenge. Umushinjacyaha yavuze ko rero bishimangirwa no kuba rero mwibazwa rye Turahirwa Moses yaremereye ubushinjacyaha ndetse n'ubugenzacyaha ko rero ibiyobyabwenge yafatanywe bivanye mu gihugu cya Kenya akabinywa. Ku bijyanye kandi no kubika ibiyobyabwenge bishimangirwa no kuba rero yaremeye ko yafatanywe urumogi nubwo atemera ingano y'urwo yafatanywe. Umushinjacyaha kandi yagaragaje ko inyandiko y'abagenzacyaha bakoze iperereza ndetse n'iyifatira yerekanye ko rero yafatanywe udupfunyika 13. Yibukije urukiko ko rero Turahirwa Moses atari ubwa mbere akurikiranyweho icyaha nk'iki ngiki kuko yaherukaga kugihanirwa ndetse no kugihamwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, asaba ko yafungwa by'agateganyo mu gihe iperereza ikomeje. Ni mu gihe kandi aya makuru mu kugera ku musozo wayo rero, ikindi kandi uyu munsi nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwavuze ko ruzatangaza icyemezo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Turahirwa kuwa 5 ku itariki ya 9 z'uku kwezi, nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho cyane cyane ku birebana n'urubanza rw'uyu munsi. Benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bandika byinshi bitandukanye rero nyuma yaho urubanza rw'uyu munsi rero uyu mugabo yarakurikiranyweho yakomeje kugenda agaragaza ko rero afite ikibazo cy'agahinda gakabije. Gusa benshi bakabihuza no kuba hari bimwe mu byo yaraherutse kwandika mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo ndi bubisubiremo, mwagiye mubibona rero. Akaba ari bimwe mu byo yanditse mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Ubutumwa rero bwakuriye ku mbuga nkoranyambaga hose mu mafoto ibizwi nka screenshots, bivuga ko rero bwanditswe na Moses Turahirwa, ndetse uyu munsi mu rukiko rero yabikomojeho kubwo butumwa ari ubwe kandi ko yabusabiye imbabazi, ndetse n'ubutumwa bwatambutse ku itariki 12 Mata mu buryo rero bw'ikitwa status bugaragaza ko rero bwatangajwe ndetse bukananyuzwa kuri konti ye ya Instagram yitwa Kwanda Seasons iri mu mazina ya Moses Turahirwa. Rero ubu ngubu ubu butumwa bukaba butakigaragara kuri urwo rukuta rwe rwa Instagram nk'uko abenshi bakunze kugenda babigarukaho. N'amagambo rero ntari busubiremo, mwese mwarabisomye mwarabyumvise mu bitangazamakuru bitandukanye no hinda cyangwa se hirya no hino sori ku mbuga nkoranyambaga, mwagiye mubona byinshi rero yiyandikiye nyir'ubwite, ndetse ikindi kandi yaje kwemeza ko ubwo butumwa ari ubwe ndetse anabusabira imbabazi kuri Turahirwa Moses. Singira ngo rero urukiko rukaba rwanamusabiye cyangwa se ubushinjacyaha bwamusabiye kuba afunzwe by'agateganyo kugira ngo rero hakomeze iperereza, mu gihe rero urubanza rugomba kuzasubukurwa ku itariki ya 9 z'uku kwezi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Ni kuwa 5 w'iki cyumweru nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Moses rero yitabye urukiko mu gihe kandi n'uwahoze ayobora akarere ka Nyanza Azenda Elazmi nawe ari umwe mu bitabye urukiko, agaruka kuri byinshi bitandukanye rero birebana by'umwihariko ndetse cyane cyane rero birebana n'ibyo akurikiranyweho nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Ngira ngo rero urubanza rwa Moses rero uyu munsi rukaba rwaje kuba rero rusozwa, ariko rero hakazasomwa umwanzuro cyangwa se urubanza rukazongera kuba rugaruka nk'uko rero umushinjacyaha cyangwa se umuyobozi waruyoboye rero iburanisha ry'uyu munsi yakomeje kugenda abitangaza. Urukiko rero rwavuze ko ruzatanga icyemezo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Turahirwa Moses kwa 5 rero kuko nari maze kugenda mbisubiramo mu yaya makuru twabagezagaho arebana na byinshi bitandukanye rero byabereye mu rukiko kuri uyu munsi. Moses Turahirwa rero umwe mu bantu bazwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu banyamideli bakomeye cyane, umwe rero mu bashinze inzu ya Motions rero ifite izina rikomeye yambika abatari bake mu byamamare, bamwe mu bantu bakomeye cyane. Uyu mugabo rero abenshi bakomeje kugenda bagaragaza ko amagambo aherutse gutangaza mu kwezi gushize mu ntangiriro zako rero bagiye bayafata nk'amagambo navuga ko arimo agasuzuguro kenshi cyane rero bitewe n'uko abenshi bagaragazaga ko ari umwe mu bantu bahawe amahirwe akomeye cyane mu kuba rero yarabonye icyo navuga cyo nk'amahirwe byinshi bitandukanye rero mu kuba yarambitse abayobozi bakomeye, agahabwa amasoko akomeye. Ikindi by'umwihariko kandi ibikorwa yakoraga byari bimaze gukundwa n'abantu benshi cyane, bivuze ko rero ari umwe mu bantu bari bafite amahirwe menshi cyane kandi byanamufunguriye amarembo ku mugabane rero wa Afurika by'umwihariko ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Imyambaro yakorwaga muri Motions
ni imwe mu myambaro rero yagiye yamamara cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, yambarwa n'abayobozi benshi ndetse hari n'abagiye baza baturutse mu bindi bihugu bakaza guhitamo kwambara iyo myambaro mu birori bitandukanye. Rero ibintu byagaragazaga ko rero motion ziri ku rwego rwo hejuru kandi imaze gutera imbere, by'umwihariko mu kumurika ibikorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yari imaze kugera ku rwego rwiza cyane mu kuba rero yaragiye ikora imyambaro myiza kandi yagiye navuga ko ihabwa agaciro n'abatari bake, by'umwihariko rero bamwe mu bayobozi bakomeye. Gusa rero Moses Turahirwa bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko ibyo yakoze bitari bikwiye, ariko we akagaragaza ko afite agahinda gakabije kandi arimo aragerageza uburyo bwose bwo kuba yakwivuza agahinda gakabije kugira ngo arebe ko yakomeza ubuzima. Umunsi mwiza n'ibihe byiza.